Bakunzi ba Info Plays nanjye ndabaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana, imigisha ikomoka ku Mana ibasakare mu banyu no mu byanyu. Tukaba tumaze iminsi tuganira ku vyerekeranye n'abarukinyarugingo ruvyagwa ntiruvyare, ibikorwa vyabo, amayeri yabo, bo bavuga ko bafise inzira igihumbi. Muri za nzira igihumbi rero ngo nizo bacamwo zose, muri izo nzira igihumbi kugira ngo bagere ku cyo bashaka kugerako. Iyo bishize ku kintu ngo baca muri izo nzira igihumbi, iyo baciye mu nzira ya mbere ntibikunde baca mu ya kabiri, kuzogeza ngo muri izo nzira igihumbi. Objectif yabo ngo niyo gushika donc ku cyifuzo cyabo, baciye mu nzira imwe muri izo nzira igihumbi bo bihaye ubwabo. Urabona ejo bundi habaye inama yabereye i Bukavu, irimwo bariya bose ba Nanga, ba Bertrand Bisimwa, ba Lieutenant Colonel Wiringoma, aba ba Juvenal bose ibera i Bukavu, n'abanyarwanda bari baje kubera ikibazo ngo cyari cyahabaye. Barimo babaza chef d'état major, baramubaza ati ni kubera iki Buvira itarimo gufatwa? Ati Buvira yabananiye bimeze gute? Buvira gutegerezwa gufatwa. Urabona niya declaration yatanze chef d'état major wa M23 avuga ko ibintu byinshi jewe burya ibintu byabo nja ndabifata ngo ndabivuge ndabicagagure byose, nja ndabivugira muri muri rusange. Bavuga ko ngo bashaka ngo gufata Buvira, ngo byanka byakunda bashitegeza kuyifata, bakatangaza ultimatum ngo FDNB ngo itegeza kuva Buvira. Murazi ko ivyabo byose ari amatangazo, banze gutanga amatangazo arenga 1000 agize. Ivyo rero nta muntu n'umwe atabizi cyangwa se vyukanga kuriya no kwihagarara, kuko abaca umugani mu Kirundi ngo umuvuduko w'inkoko ngo ntibuza kunya ku muryango. Inkoko irazinduka isake ibika, ariko waja kureba ugasanga yaneye ku muryango. Ivyo rero mu vyerekeranye n'abasirikare nta n'umwe biteye ubwoba, bijya vyose birazi. Ni tactique, muri za tactique zabo igihumbi bavuga bakoresha uburyo bwose kugira ngo bashike kuri objectif vuri. Nashaka rero kuremesha, ndemeshe nshimitse abari ku rugamba bose, ndabifuriza kurikanura, ndabifuriza kwama mugavye mukoresha za tactique zose namwe muzi z'amayeri y'inyeshamba, kandi bamwe muri mbeshi namwe mwari bayemo. Ndabaremesha kuko ajya amayeri y'umwasi samayeri menshi, samayeri ahanitse. Urabona umwasi uyu aduwe ivyo vyaramuyobeye, yaraherewe, tactique zose zaramuheranye. Hari amakuru dufise yuko urabona Goma barimo bafata abantu za Bukavu, barimo bazozi i Bukavu. Urabona uriya Gashingire Juvenal, Colonel Gashingire Juvenal yari vice gouverneur w'i Bukavu. Ejo bundi baravutse basanga yishwe, ariko nibo bamwishe. No, urabona nejo naho bishe uriya umuvyara w'umukobwa, nabo baramwishe. Kubera iki? Kugira ngo atazomena amabanga y'ukuntu Gashingira yishwe. Colonel Gashingira Juvenal ya Munyamurenge. Noneho kubera iki bamwishe? Titi kubera iki? Cya kinini nababwira ati Kagame ntagwanira ubwoko. Benshi muje mubibona mwitandukanye nawe hakiri kare, inzira zikiri nyabagendwa. Kuko ni mutitandukanye inzira zikiri nyabagendwa, muzuriri itrain irimo igenda ibasika. Mufata inzira General Masunzu, umuntu wese w'umunyamurenge ashishoza, cyane cyane abanyakagara. Murazi kuri n'abanyamurenge babona kure,
ntimwishinge abo banyamurenge batafise ubwenge. Urabona kuva za Minembwe kumanuka za Kagara kugera za Gakangara hariya epfo hose, hariya rero Itabarana za Twigwaneho na M23 bararaswa n'uyu mu pasiteri uyu yigira ngo ni umupasiteri hano niho yaguye. Ariko ubu M23 ntivyemera ko ariho yaguye, yavuze ngo yaguye i Bukavu agiye kwivuza, ngo yaragwariye i Bukavu. Ivyerekeranye n'ivi rero vyo kwica abantu bya Kagame ntibizigira bihagara n'umunsi n'umwe. Gashingiro Juvenal baraye bamwishe kubera iki? Muri iriya nama yabereye i Bukavu yo gutanga urugamba ukuntu Buvira yofatwa, ngo yabajije ibintu vyinshi. Amaze kubaza ibintu vyinshi babona ko ngo afise imitima ibiri. Kuba afise imitima ibiri rero ngo nicyo bamuhoye. Uyu rero muvyara we nawe bavuga ko azi abamwishe n'abamugire nabi icyo bamuhoye, kugira ngo bitaja hejuru bimenyekane, nawe bahisemo kumucecekesha. Iyo ni amakuru ya mbere dufise. Andi makuru dufise nuko Goma iyo bafata abasore guhera ku myaka 15 kugera kuri 35 bose bafata. Donc bari abantu bamwe benshi, kuko urabona M23 itaragira igoma, hari abantu bakoze ama manifestation bagatura amafoto ya Kagame, abandi biyamiriza Kagame n'ivyiwe, bagiye kuri MONUSCO kujya biyamiriza ati mwe mushikira abansi, timwe mu bubitsa abansi. Bariya bose bagize manifestation imbere y'uko M23 hagira bayanka. Donc iriya video barayifise, bajya batoramwe umwe baniga, bafatuye baniga, bafatuye bakamwagiriza ibi, bafatuye bakamwagiriza biriya, kugira ngo bose bakure mwisi y'abazima. Ngo bafate muri zya mpangu basaka. Ubu ngo mu ndwi z'abazozi Bukavu bazomanika Bukavu, hariya buri bya bice byose abantu zafashwe na M23, bariya bose babaye ingwati zabo ngo bazokoresha icyo bashatse, n'ingaruzo mu muheto zabo. Nacyo gituma naje mbwira abakongomani abajeni bo bimana binini bo fungula miso bo tara ni boso ndenge mbuka na bine zokende bo kota na bazalendo tana ndenge Vietnam ebundi na b'Amerike ebundi na b'Afransa kubanda 1950 T60 b'Amerike bakimi mbangu balungwe na mboka na bango neno Vietnam tereme na ndenge ya gutelema pona nini pona resistance bo terema mboka ngula miso bana mboka ngana za ndeko na bino ya Burundi me nazo yebisa bino botala liboso esika mboka na bino ezokende pana munguna zo botola mboka na bino tala ndenge bapeti na biso ya Goma na Bukavu na bakote nyonso ba M23 basiba kangaki ndenge ekomi bo fungula miso bo kota na bazalendo bo apuye bazalendo boza na resistance bazalendo bazana ba Burundi bazopesa bango ba pratique ya kimilitaire azalite muzalendo ya liboso azalite muzalendo ya lendo bango nyonso bakumi ba militaire confirmé bazozo ba tactique na ba essai ya ba militaire bazotambula na bango soki civil tambuli na soda pendant 1 mois 2 mois 3 4 mois aussi aujourd'hui déjà ba expérience bene na misalo okukiko oningi ukokiko sala epa nayo pona nini okenyera mboka nayo pambate bokozana ndenge oyo ndenge babandi kokanga batu pamba bazokende kubuma bango na kote abagoma na kote oyo ba M23 basiba komena ba Bukavu kote kuna. Nikiro nashaka ngo mbwire bene wacu y'abakongomani abumviringara mwabyumvishije nuko bari abantu bafashwe ari plan yo kugenda ngo kubatwariga ko mu Rwanda bakabigisha igisirikare indwi zibiri zonyene bakazoza ngo ari abantu benshi hariya ngo usenyura rya
iriya miri ya FDNB yashize hariya ikamanyura na za Katogota za Ruvunge hose ngo kugenda kuko ngo barareba bazozana bariya abantu bose bariya bafashe ngo bahe inkoni za gisirikare bambare nk'uko M23 iza yambara, noneho ngo baze Katogota bahahurire ngo na Wazalendo barasana n'abakongomani ku bwabo bicane bamarane, kuko ngo Abazalendo bazoba bati barimo bica umwasi, barimo bica umunyarwanda wo mu M23 ngo barasane. Uraze ko tactique ya Bazalendo ntabwo bagwana igihe kirekire, cya gihe rero bakoze ibya repli cyangwa byo gusubira inyuma, none ngo ya Space Force y'Abanyarwanda ngo ice rero ikurikira ngo uzosanga urukuta ngo rumaze kujegajega, kubera bazoba ati twabarashe twabamaze hamwe ngo bakijajara, ngo iyo ngwano ngo fata Buvira ngo tegeza kuzomana ivyumweru bibiri ngo barasutavana kugira ubwa progress, kuko bararevye kuduga iwarungu biragoye, nubwo ari bavuga ati bari muri kariya gace ka Warungu uvuye Bukavu iriya nziza ijya za Nyamirambwe kugenda hariya kuzogenda hariya za Buronge kugenda za Ntuzi hariya hose bamaze gucika, iriya nzira ibandanyije za Shimanga za Shabunda kugenda za Karima hariya hose ni mu mashamba huziye Abazalendo, kandi n'amabarabara ntabwo ari meza. Tidufashe icyo gitigiri kinini nya cyane kuko ngo bamaze kugira abasirikare bagera ku 18. Tidufashe icyo gitigiri cyose tukagitwara muri ariya mashamba, logistique yo tugora kubera iki Abazalendo hariya hose baruzuye guhera aho novuga Karima Ntiti kuza za Shabunda kumanuka kuza kugera hano hafi hano kuri Ntuze za urenze Kadutu gatonye uvamwe hariya wegereza za Bukavu hariya hose ngo ni Wazalendo muri amashamba bose bariyunze bose kuri chaque village gitanga Abazalendo n'imbunda n'ibikoresho byose, ku buryo uyu Colonel Sabimana yaremwe avuga nk'umutakamba asaba imbabazi kuko nibo bahaye ya region wigeze kwatwara mu gihe bari barabashize mu butegetsi bwa Kongo, ngo ni wahazi, ariko ntibazi ko umukongomani w'umurega ari mu burega za Shabunda za Karima kuza kujya ikindi we ntibizobakundira kuko nuruzi Kongo no kwambuka rujya ruzi Kongo rugira nuko umupaka nyene wa Karima na Kindu utegeza kwambuka ruriya ruzi, kiretse ubandanyije ukazoduga kwibarabara ry'indarayi ujya za Kasongo, ujya Kasongo umanuka hari epfo ujya Kasonga za Mopa. Nuko rero urugamba rwabo rwo guca hariya ngo bazunguruke baciye za Kasongo bamanuke, ngo babonye ko bizobagora ivyerekeye na logistique rijya barabara naryo ntabwo ari barabara rya kaburimbo, ni barabara rya kera ryakozwe ku gihe cya Kibirigi ritigeze ninasanurwa ngo ryongere isubiremo, ni barabara rya ribi y'amapotopoto bibondoka byapfiriho kera bya kera mu gihe cy'abakoroni, usanga baraparitse nk'ariya ku ruhande hariya hose. Jewe ndahazi rya shamba ndariyizi hariya zose hariya hose ndahazi, nuko babonye ko iriya tactique yo guca hariya itabashobokeye. Za Karehe hariya Karehe byarabagoye kugira ngo rero bazane iyo apwizo bivuye hariya za Goma yaba abantu za Rugara rimwe bafata ngo bajyanye mu Rwanda, babona ngo kugera hariya ngo byozobarusha ngo hari n'igihe batona risoka ririya shamba kubera Bazalendo, kuko umukongomani w'umurega hariya mu bari mu burega bwose baba bari ku mavirage iruhande y'amabarabara, ariko hamwe mu mirima barimira hariya kure nko mu birometero 5, 10, 15 uvuye kuri village winjira mu mirima mu mashamba, naho baba bafise andi mazu yindi village donc enkoni, ku buryo umwasaje bakava hariya bakigira hariya bakora repli bava hariya bazi yo baja niyo bava. Ariko rero bariya bategetse hariya ngo mu vyerekana gisirikare bo bazi ku mabarabara no kuri za village hariho bita kumangera inyuma, hari inyuma niho ruzingiye. Iyo gituma abonye hariya batohashobora, nuko ngo bashaka gukoresha iyo tactique kugira ngo Bazalendo baze bamaranire igatogota
niyamara kumarana igatogote tibazo bari bwabo barasane bamarane, noneho nabo bace ngo babandanye bakore avance bifatikanyije na elema zabo ziri avance zirimo ibuvira, kuko ngo imbunda zabo bazitekera mu ndagara, ukabona n'umufuko w'indagara hamwe imbunda bazitekera muri modoka zitwara mazutu, muri ya cisterne zizya zitwara amazi n'izitwara mazutu, hari amashashi bazishiramo gahambere n'ibikoresho byose bagashiramo babazi aho babirunda. None ngo urusasu rwa mbere nirwavugira muri Uvira, bo enema infiltre ngo bazoba bazi aho bazohurira kugira ngo bace batanguza urugamba. Ayo makuru nayo turayafise. Nuko rero bene wacu namwe mube muyaze makuru, umwasi kujya nyene ngo barimo bakora ngo ya system ngo iriya system anti-aérienne iyi ngo bari bainstall hariya za ntuze za Rubavu, ariko namwe murazi air system kugira ukuntu ivanwaho namwe murabizi, sivyo nirwa mvugira hano kuri social media, murabizi ukuntu bigenda. Nuko rero ako nakabanga najya ngo ndabibire, nimuze mubagwanisha ya ndome bita mu gisirikare murayizi ya niyo kwigwanira cyangwa se kugira ngo umwasi agende yuzuye. Oya, uze mugonderamwe mushiremwo uhanagura. Iyo mukoze urabona umusaruro bitanga, ubona inyungu bitanga, mwabonye uko bitanga. Abofisiye bagenderamwe bagiramwe, bagera rero bajya abofisiye bagiriyemwo niyo bacura bwenge, niyo babaza ahantu urugamba ruca rubananira kwasubira zero. Niyo gituma rero nimwe ndabahamagarira iki kintu mu kimenye, plan zabo ngo nukuzana bene wabo ngo bazicana ngo ari bo bene wabo gusa arakongomane ku bakongomani, ko ngo ntacyo M23 ngo izo bigimwo igihomba. Niyo gituma bari abantu bose ngo bari mu buriya eneo zose yafashe aricyo ngo bashaka kubakoresha. Rukenya bugingo ruvyagwa ni ruvyare, ngaho yarayihekuye bariya bose ngo izo zibashira ku ruhande umwe muri zanzira igihumbi bo bavuga, muri zanzira igihumbi bo bavuga ngo bategeza gucamwe, kuko ngo ikivugo cyabo ngo niba bari ku rugamba ngo watatu watakufa, wawili watasonga mbele, ngo mmoja atajenga inchi, umoja atajenga inchi. Nicyo kivugo cyabo, ngo kuvuga ngo niba bari batanu bagwana ngo babiri bazopfa, ngo batatu bazogwaho, ngo babiri bakomeze babandanye barasa, ngo none bapfa ngo umwe azokomeza arase ngo agende kugeza ngo ubwo ngo azubaka igihugu. Urumva niyo system yo kwiyahura nyene, niyo system yo kwiyahura n'ibyo babashize mu mutwe, ko ngo bababwiye ko ngo nta kwikukira azobona ngo badatanze ibitambo. Ivyo bitambo rero nivyo mu bintu byose bafashe, mu bice byose bafashe, ngo biriya byose ngo ningaruzwa mu heto zabo, nuko bafata bakajana ku rugamba baruzi bataruzi, bakagwa bakabitambo kugira ngo force zabo ngo zoze zisanga mbega wazarenda ibikoresho bimaze kubagabanura, none ngo baze kuko ngo babonye resistance nimwe yicura urugamba rwabo ngo ari wazarenda. Kandi murabizi umusirikare ugendanye n'umusivili nyuma y'amezi, ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, amezi ane, ubona babaye igishi cy'umusirikare cyangwa wabaye umusirikare nyene yuzuye, uko ibintu byinshi uba umaze kubona ibintu byinshi bitari bike, nawe bimaze kuja mu bwenge, ama operation mujya mukora ayandi nawe uba umaze kuyamenya. Nacyo gituma ubona umuntu atangura igisirikare ari kaporale nyuma y'imyaka 10-20 ugasanga yabaye general, bitewe n'ama experience aje avana ku rugamba. Hari abagenerali benshi batanize, ariko mu vyerekeye byo gupanga urugamba usanga yagupangira urugamba kandi atize, ukacubona afise tactique irusha n'umwe yagiye kuvyiga mu ishuri, kuko baba bakora ivyerekeye n'ama pratique, nta n'ibyo byo gushakisha mu bitabo cyangwa kwiyumvira. Oya, abaziti hamwe byaremeze gutya twagwanye uko kandi turatsinda, hamwe byaremeze gutya twabigenjeje uko kandi turatsinda. Nicyo gituma rero ubona abazarendo bayikomye mu nkokore M23, bayikomye mu nkokora, nta kindi kiraje ishinga na General Makenga atari wazarendo. Nicyo gituma ngo agiye kubashakira abakongomani bene wabo ngo bamaranire ku rugamba. Bariya bose bari abajene bose bari mu bice byose M23 yafashe, bose quartier par quartier, zone par zone, ngo nukubafata akabashira mu gisirikare kugira ngo bazoba ari bo bazoja
baje imbere kuko ntibashaka buriya muhungu barayibishe uriya mu colonel yari vice gouverneur w'i Bukavu bamujijije icyo kuberemwe avuga ati none ko abantu bacu baheze tuzojana ku rugamba abantu baheze kandi ari bo bize abantu bize tubajane ku rugamba nibafase igihugu kizotegekwa n'abandi ko tubona babandi bose na majorite bose bamaze gutabaruka. Niyo gituma rero bamubonyemo ngo amaso abiri ngo bamubonyemo imitima ibiri baca bashaka uburyo bwo kumwikiza ngo bamuhaye uburozi ngo bamuhaye uburozi basanga mu nzu we yarayapfuye. Niyo gituma rero abakongomani bose naburya nabahamagarira ndababwira nti muhaguruke mugwanire igihugu cyanyu nimutakigwanira umwirukana umwasi niwe azobacura bufuni na buhoro akajya batwara ku ngwano mudanashaka mwashaka mugapfirayo kuko n'ubundi ntacyo mupfana nawe. Birateye ubwoba biranababaje kubona umuntu w'umukongomani engine ukiri mu byo kugendesha amapikipiki ngo ushaka amafaranga muri eneo zamaze gufata n'umwasi. Hariya mwabaye ingaruzwa muheto uwigiriye Imana agahunga akava muri biriya bice nubwo uja mu Rwanda cyangwa ukazaja Bugande uwo niwe yacitse yigiriye neza. Ariko umuntu akiri hariya ngo ni mu gihugu cyiwe kijya si igihugu cyanyu burya rero kijya n'igihugu cy'u Rwanda muri mu gihugu cyanyu ariko mutegekwa n'u Rwanda. Itegeko odi zo bivuye mu Rwanda niyo muzoteza gukurikiza haba kubica haba kubahamba mubona haba kubatwara ku rugamba haba kubikoreza inkono ishushe. Buriya rero mugiye kuba abakoroni mu gihugu cyanyu mukoronizwe n'umuntu w'umukavamahanga mu gihugu cyanyu. Nuko rero kuko ngo intabwe yigo yabwiwe nubwo ritukuye yewe ugenda akunda rwose abahungu b'abakongomani guhera muri Gatanga kugera za Moba n'abantu twakoranye akazi cyane bafise umutima wa patriotisme kurusha abandi bakongomani ni ntabibazwa bakagenda ni ntabibazwa bikundira imiziki byo bitaruyenge. Yemwe ikintu rwose nabonye batsindiye muri Kongo umukongomani yatsindiye ahantu hose naciye n'ahantu hose nzi n'abakongomani benshi nzi yaba sinzi no kwa perezida ko ntaragerayo nta mukongomani n'umwe uzosanga adafise igitari mu nzu kuvuza umuziki. Icyo nicyo kintu kizobasubiza mu icuraburindi mu bukoroni batazigira banikuramo umuziki. Igitari buri mukongomani niryo shure no kuri universite utazi gucuranga igitari bafise no gutema ugataha cyangwa ukarepesha. Igitari tegeza ko uvuza igitari zikivuza rwose bimwe bikomeye. Nicyo kintu mu butu yabigishije nta kindi kugira ngo badasamara intebe y'ubutegetsi cyangwa ngo bakunde igihugu. Bikundira imiziki bikundira ibintu by'amafete donc ambiance ibindi ntibibareba. M23 yafata eneo itayifata ntibireba baziti bazotegeka nyuma bicare bakomeze muri ya miziki yabo ntibamenye ko biyibyere mayera byarageruye. Ubu bakuje inkoni baje mwazanzira igihumbi bo bakoresha byose birimwo nibatahaguruka ngo bamenye kwigwana ko nk'ukuntu aba muri Vietnam babigenjeje muri Afghanistan ukuntu babigenjeje. Vietnam yagwanye n'abafaransa igwana n'abanyamerika kuva mu 1950 kugeza mu 1960 kandi abo bakoroni babarusha matériel militaire babarusha n'amatekinike ariko kubera resistance populaire abafaransa n'abanyamerika nyuma y'imyaka 10 baratsinzwe bava bamaramaye. Kuko hari umugani bavuga mu Kilatini cyangwa se abandi bakivuga mu Kilatini naje nawumva na uyu Fidel Castro muri
uyu Fidel Castro muri Cuba n'aba ba Ernesto Che Guevara bavuga ngo somos milhões contra milhões ninguém combate. Turi miliyoni amamiliyoni ku mamiliyoni nta ugwana. Icyangombwa nuko abakongomani abazalendo bazo bari determine bazi n'icyo bashaka, bazoyitsinda kandi intambara bazoyigwana, bazoyitsinda. Nyuma abazalendo niyo bazoba forume bakaba abasirikare b'igihugu, ko kuba umusirikare w'igihugu uba warafashe ibendera ry'igihugu wararirahiriye uvuga ati iki gihugu nzogipfira. Atari mu byo kwijya mu miziki, kwigira muri za ruyenge, kwigira mu mayoga, kwigira za kitoko, gufata intunzo y'amavuta bimwe abantu bitukuza akajya kwitukuza ngo babone gukora ngo kitoko, ngo babone gukora mwiza. Burya bo abakongomani bo bagata umuntu mwiza n'umuntu w'inzobe aho bahendewe. Niba batarifata bayifata iki gihugu nk'uko ari igihugu cyabo, bakigwanire, bagihagararire. Biriya bigwari byose by'ibisaza, bariya bose biriya bigwari byose bitazi icyo bishaka, bagiye mu gisirikare kubera guhembwa gusa. Bariya bose bakabicaza kandi bakajya mu buzima busanzwe, bakajya bafata umwe nk'abariya urabona bariya majoro babiri banyagatanga bagwaniye ko mwera nahaguye, bariya ndanabazi. Bariya nibo bakongomani bazi icyo bashaka, bazi igihugu cyabo, bakunda igihugu cyabo, bakagihagararira washaka ukanagipfira, kuko hapfa avutse kandi nawe uzumara imyaka 1000. Kuba rero umuntu aje kugufata azovuga ati data yagwana igihugu, niyo gituma ndi hano. N'ubu natwe tuvuga twumva twishimye, kuko ti contribution atanze ku gihugu cyanjye cyagezeho kigeza. Igihugu kirategekwa, igihugu kirinzwe n'abagabo, nawe ukajya ubona za nguvu washiramo kugira ngo iki gihugu cyawe kibe igihugu koko nk'uko kiri ubu. Nubwo tuba uvanamo n'10, nubwo utofise n'icyo ufise, mwene wanyu ariga agatera imbere abo muvukana, agateza imbere abandi barundi mwene wanyu. Icyo ni igihugu wumva twishimira twagwaniye. Nubwo tugenda ngo ube administrateur cyangwa umve ngo gouverneur cyangwa ministre, icyangombwa nuko kagasuzuguro, kagatotezo ya ka umwana wa mama, kagacinyizo mu gihugu cyawe uzogenda igihe ushakiye ataho kuvuga tuvaho ujahe, uvaho kajahe, ticara haja hariya. Kiriya nicyo kintu nyene twagwaniye. Ntitwagwaniye kujya ngo kubona miliyoni, kabone n'izo miliyoni ngo tutozibone ku gihugu cyacu gisangwa babo, kiramutse intani n'amakungu. Tuwe n'umurundi wagiye ugeze akatetuwe n'umurundi. Icyo nicyo gihugu bakongomani namwe mutegerezwa kugwanira. Igihugu ni kinini ariko ni na gitonye, kuko Goma uyu bwayo yonyine iruta Burundi. Ariko urabona baba muri Goma yarabagiye, ariko urabona Burundi ko ari butonya, ariko buragutse kuba burimwo. Kubera iki? Bafise ukwigenga mu gihugu cyabo, bafise umwidegemvye. Ariko uri muri Goma ni nini ariko yababaye nto. Kubera iki? Nta liberté bafise, ni mfungwa mu gihugu cyanyu. Ko niko gasuzuguro rero umurundi yansi. Namwe mubona akarorero, mufate inzira yo kuba determine, mugashira igihugu cyanyu aho mushaka, atari abakavantara baza kubashira igihugu cyanyu aho bashaka. Okay, merci, murakoze.